Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда анын тарапташтарына күч органдары тарабынан ок атылды. Толугу менен төмөнкү видеодон көрүп алыңыздар. Kaç bağlama. Спецназдар атырат. Атылдар кандай? Жаппа. Yapma. Hey, men götürüp çıkal bütemen barıp, çalla koordinatörmen barıp. Oytaşkan geldi. Spetsnazlar kirip geldi. Girip geldi. Рами хаймайынды. Внимание, у нас в Койташе начинается захват. Внимание, у нас в Койташе начинается захват. Внимание, вот спецназ пошел. Спецназ yerdə, sürüyə girdi. Spetsnaz sürüyə, Atambayevdi qatı var.